Heran ada zaman ake kan boto dom untuk ya janda. Boto dom gahi janda ka pelakor. Boto dom gahi janda ka perusak rumah tangga orang. Boto dom gahi janda ka detupa debai sudah balu apal segala macam gitu kan. Dekom biwaram da ding gahin de kainde. Heh. Goblok untuk yang janda re. Introspeksi diri. Goblok tahu dona terus dona emu. Putuskan nang goblok terus nih angin lo janda. Aina nyinyir, bilang 1 tembus 1000 nih deh aina ngawakala lo janda nih kan. Masa goblok, masa pempel kala lo janda nih kan. Kan ngomongnya kalau mesen pempel kan harus dapat yang lebih lagi daripada pacaran yang dahulu-dulu itu nih kan. Masa goblok kalah ke janda nih. Biasa aja keles. Pahurmat dari ain kebon wali. Dapat tips dari kakam ke. Iyo dodog na bune kombi tips re. Berarti sini murai ta janda. Ano para piti balik make up. Ano para piti balik BH. Dede. Ano sone. Belajar untuk dewasa. Bapak pengen dona menang murai karena janda ka dewasa. Udah mandiri, banyak pengalaman, tutur sapa lembut baik, dede kan. Penyayang, dede. Janda ka, ada minum kompor boto kelebihan. Nah, ede moneka zaman ake mone boto menhedi janda. Dede kan karena janda ka anu rawe. Au rasane tidak pernah bohong sedoh kan. Iyo batu si sedong deh, batu para anak dohon kan. Pengalaman awak. Konen hore pengalaman, ay nanuntu hafa, kabayok elire. Janda muna ita akero. Namandiri romo wau pani, sarabad dawara daw di marundore labona. Ndakeku, sarana daw ke penyayang. Hah? Seakan-akan de janda ke bintang, nami ke parampo. Hah? Kan kalau ngomi doh itu kan hanu nanti kan hanu dini badal hanu de sabun bolong doh itu nih. Antala ringu, sabun bolong ausin kahimre, gomi, sempurung buka janda buneng gomiren, nikin sai, di velim nami. Tio puravim re, kiham nami mone. Naham kau nuntu, daeku. Ndade, ariku maimut-imut caure, aina jan nyinyir mena si dinamik kakak-kakak rumah janda re. Ngobroke magosip mena kakak-kakak rumah ake kan kakak rumah mungkin di makin naik down deh kan. Makin digosip pinre, makin terkenal doh makin naik down. Nah, mambay ngomong syarat ke. Mana si dona darai mena di janda kan penampilannya sopan deh kan. Penampilannya ya bikin jatuh hati domone deh. Nggak di ngomong katahoruku katahorawi. Gobdohore katahoruku katahorawi. Kagagaveki ay na kala di janda lambut to imena umumu dede. Bukto to imena umum dani. Aus ipi kay bangga re ari banda di kami janda re. Nami mamone ke rai kemu di janda ka karena janda ka dianggap gampangan si ari. Ay na bangga ngomi re. Denggomi ke nguartei dou kone honggodain ti om samu. Hah? Tiap samu honggom re, waras bune samu kavongga ngomire ni. Seharusnya ngom doh majanda dek makatahoruk kuraravi re karena ngomi doh re war pernah gagal sih, war pernah ihamu. Ain ngolenga ponton dai si malengi. Di ari doh magagagae, ani pijanyinya si kakak-kakak doh majanda gitu. Masa kok doh kala dinamim janda? Au re nyinyir kakak masih janda nang ngaujan nih angin lo brondong 18 tahun. He, majanda namire watiluan nih angin lo brondong 18 tahun nih. Hah? Watiluan nih. Zaman ake mone botom ngumpa janda. Karena janda rasa tak pernah bohong. Daripada ngomong kan gadis nasi janda deh botos. Deh ini pinginnya mana di janda. Nah mau ada di FB ke. Nari-nari deh janda pelakor enggak. Masam tempelan caum tau status deh. Janda-janda ke rumah tangga dong. Masam tempelan caur. Nikan pedelakoi janda toy nare lekin ho tutam gomi. Ndake singgah elim gomi ke Arye janda sengketa yun hong gomi ke tiop asar ilung gomir Ari hensa aum lu ke gomi ke Arye ndake lo ke karukumim ke Arye jaga harga diri gomire sebagai janda lain sebagai janda sengketa